wathinta ubhakuthi kuyini ingqwele phuqa imizaba abafokazana ngotholodwa labetshise ithuluza ngambe nalifica ensimini bathi xa umuxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke nje kethe ngabane kunokugwadwa ikhulule ngumfaka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili enesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani bakunje yebo kunje ngiphethe umprofeti uMagejageja sibonge Magejageja hayi cha ngizizwile isimemo sakho kuthiwa yini isimemo noma kuthiwa i-challenge hayi ngizwile and i-challenge accepted over to you mhlambe before ngimnike intambo Magejageja ake ngiqale ngixolise ngokuqala isikhathi sambile niyabona ke bengabe kunobuchwepheshe omningi obusetshenziswayo ophezulu kwama-roof ophakathi la obusemaphaketheni kuthina kuba khona nje into edidisa isikhathi ngicela ukuxolisa ukuxolisa kwami ke kuzoba kuningi ngoba namhlanje bengikade ngithembisile ukuthi ngizokhuluma nangodaba luka number 5 luka baba umseleki ukuthi kungani ethatha isinqumo sokuthi bevele bekhona umama kodwa abekhona number 5 bengifuna ukuveza ke nomngaphansi konyawo kwayena umseleku akwaziyo kodwa abanye abantu emhlabeni jikelele abangakwazi ngenxa yesikhathi ngiyabona ukuthi ngenzeka ngiphazamiseke kodwa mangiphazamiseke lapho hayi ngiyathembisa ukuthi ngolosithathu olizayo into yokuqala nje engiyokhuluma ngayo ke sengibhekene nayo sengithe ngqo kodwa masivele isikhathi ngoba phela angihambi ngedwa ngiphethe umprofeti ohlonishwayo nje iningizimu Afrika uMagejageja then ke ngizokwazi ukuyithintana Magejageja ngiyakumukela mfethu ngiyabonga kakhulu kwamukeleka la ekhaya ngiyajabula futhi ukuthi unginikeze ithuba lokuthi ngeke ngizoxoxa nawe ngoba sisiza abantu sonke kuyafuneka ukuthi sibe nesikhathi la isibuzana khona imibuzo ukuze abantu baqonde ukuthi yini abayilandelayo ikakhulukazi ziningi izinto ezilandelwa abantu manje ezinye ezibenefitisa thina zingababhenefitisa abantu mangithi thina ngikhuluma ngabantu abasebenza abantu nabasiza abantu engicabanga ukuthi kufanele ukuthi egcineni kube nobudlelwane kube nesikhathi la isiphekana khona kube nesikhathi futhi la sikhuzana khona kodwa uma singakwazi ukuhlala phansi sibuzana imibuzo ngeke sikwazi ukwenza lokho njoba ngilana ke angithunywe umuntu ngizizele mina njoba ngakufonela mina personally ngizizele mina ngenxa yezinto eziningi ozikhulumayo ngaze ngafika la ngiunderstanda khona ukuthi okay une understanding enkulu ngespirituality so ngase ngithi ake nginike ithuba ngizokubuza umbuzo oqala nje engizokubuza uthwele ngithwele amandla ngithwele amandla hayi futhi amancane amakhulu and amandla engiwathwele ahambisana nomqhele owasemazulwini kubalulekile kusho ukuthini ukuthwala amandla kusho ukuthi bengabe uzalwa unesiphiwo noma unetalent ozophila ngalo empilweni yabo bese kuthi the more ukhula bese uyadecide ukuthi italent lakho lisebenzisa kanjani yabo then lelo talent lelo maso decide mawulisebenzise ngendlela liyakhiqizela izithelo kodwa mawulisebenzise ngendlela errong italent liyakwazi futhi ukukudonsela phansi mawulisebenzise ngendlela errong so mina ke okwami ngifike ngathwala ngetalent engizalwe nalo ngaphinda futhi italento engizalwe nalo laphinda langezwa ngaphezulu mase lingezwa ngaphezulu sekungezwani manje sekuedwa lamandla lawa aka spiritual ukuthini na mina sekumele ngihambe ngize ngifike kwi-level umuntu one-talent nje general ongenalo mina ngikwi-level la khona uNkulunkulu akwazi ukukhuluma khona mase ngiyalalela mina ngikwi-level la ukuthi idlozi likwazi ukukhuluma khona mase ngiyalalela likhuze noma lingiqwashise noma lingihlomise ukuthi angihambe ngiyosiza isizwe ngokuthi ke kunalawo mandla asengeziwe angekho normal asengeziwe lawo mandla ngiyathi mina ngithwesiwe wona okusho ukuthi umbuzo wakho mawuthi ngithwele yebo ngithwele amandla uthwele amandla yes okay umbuzo wami usuke ekutheni ngifuna ukwazi unazo yini igubhu wena unaso yini isigubhu okhuluma naso because abantu ngaphandle baxakekile abantu ngempela kunabantu abaspenda imali eningi befuna igubhu wena njenge King Bhaka unaso yini isigubhu unayo yini into yakho
oyikhulumisayo, because iqiniso lithi abantu abasakholwa ukuthi khona umuntu ongasebenza ngamandla onezinto onazo wena. So tshela ababukeli bakho abalandeli bakho iqiniso, ikhona yini into ngaphandle kwetalente kwesiphiwo owasiphiwa abantu bakini abangasekho, ikhona yini into oyikhulumisayo ekseni mawuvuka, uyenza kanjani imali, uwenza kanjani umcebo? Why ngikubuza ukuthi wenza kanjani umcebo? Ngila kwakho njengamanje ngithi and ngiyabona ngibuka imoto, ngibuka umuzi wakho and ngiyeza kodwa ukubuzeni ngalowo mbuzo. So ngisafuna ukwazi iqala ekutheni ikhona yini into oyikhulumisayo wena mawuvuka ekseni? Mhlawumbe ake ngiyiphendule icace. Isigubhu anginaso. Okay. Why ngabinaso? Ingoba vele into yesigubhu ayisebenzi. Okay. Kodwa ngenxa yokuthi emhlabeni abantu baxakekile yabo. Yes. Umuntu bengabe elele. Ucabanga ukuthi ngizoyithatha kanjani imali yalo yamuntu. Okay. Ngithatha imali yakhe mase ngiyambalekela. Uyabona? Bese yacabanga ukuthi okay ngoba abantu vele bayayithanda izinto bese kuqhamuka nomqondo wokwakha lolu ubumba lolu. Okay. Yabo? Azokuze njani? Azothi ngoba nakho umuntu uxakekile bese ethi khuluma nalolu ubumba. And abanye bazebenzisa sona athi omunye ozicaba ufake kulento igazi lakho. Yabo? Athi omunye ofaka inhlabathi amathula. Abasha izinto eziningi ezenza umuntu umqondo uhambe, yabona? And for the fact ukuthi lento le yesigubhu yinto edonsela impilo yomuntu emuva. That is why eyoqala assignment yami eyokuthi abantu angibalwele endabeni yegubhu, and ngeke ngithi ngibalwele abantu ngibe nami ngisebenzisa isigubhu ngoba vele into esetshenziswa ukumanipulate ingqondo yomuntu. Shuthi isigubhu into engekho mfethu, and abantu abangilalele manje owake wasithola isigubhu le khona ufakazi. Okay. Siquvile as I speak right now. Engase ngithi bonke abantu eke bathathi baba negubhu zanga basebenzele abazilethe kungaqhamuka ulayini ongasuke egate lo uzuyophuma and bakhala inyembezi ngoba azibizi imali encane, zibiza 200,000, zibiza 100,000 so mina yani assignment eyokuthini ngalamandla engithe ngiwathwele awokuthi angisize umuntu ngenkathi ngisiza umuntu ekwazi ukuthi yini wrong yini right, because abanye abantu bayagaxela ngenxa yokuswela ulwazi. Bengizobuza umbuzo ke ukuthi isigubhu sakhiwa phezulu kwedlozi la kwabani? Njengoba sengishilo ngathi njoba nje makuthiwa ake ngithi ngamabomu unezigubhu wena njengo King Park Nzama, mina mangizolanda isigubhu sakhelwa phezulu kwedlozi likabani? Okay. Elami njengoba ngixakekile masakhelwa kwedlozi lami yini ehluleka ukuthi idlozi lami lingicebise before ngize ngifike kaNzama? Masakhiwa ngendlozi likaNzama, idlozi lakwaNzama lingena kanjani kimi mina Magejageja lizo ngilethela umcebo? Okay. Uyabona ke la mfethu ngoba isigubhu into edalela ukuthi ayisebenza ingqondo yomuntu oxakekile. Okay. Okay. So umuntu oxakekile emqondweni wakhe usuke yena azi ukuthi lento engiyithathayo izongenzela imali. Uyabona ke mfethu umuntu bese exakeke kwaze kwaba kuma extreme usuke seready ukuthi angathatha noma yini as long as bezothola imali. Bese kuthi lo muntu oyi opportunist bese njani yena athi nansi into ithathe izokusiza, and umuntu lo ithathayo mfethu lembuzo oyibuzayo akayibuzi yona ukuthi ngoba lo muntu uthe kunamakhehle esigubhini kunezinto esigubhini lezi ngisho ngiyazithatha shuthi into zakhe noma into ezizilwane ngizoyifaka kanjani into eyisilwane dlozi lami? Akayibuzi lo mbuzo ngoba usuxakekile. That is why ngithi mina ukuround offer yonke into indaba yesigubhu mfethu isuke izokuhluphekisa more than before. Noma ubani owayithatha isigubhu uhlupheke more than before because ususa imentality ekuthembeni uNkulunkulu nasekuthembeni idlozi lakhe. Athathe yonke ingqondo ayifakile la esigubhini kanti lento yesigubhu ubekade setshenzwa yilo muntu odayisa isigubhu. Okay, asibuyele emuva. Yeah. Kunabantu abathi uBhaka thina siyamsola ukuthi kunento asebenza ngayo King Bhaka, because uKing Bhaka akekho umuntu olwa naye impi aphumelele. Abantu bayamsaba uKing Bhaka. Ngicabanga umuntu oqala Magejageja ukufuna ukuyifikela qathatha kuKing Bhaka, ngifuna ukufika nakwakho khona ngibona ukuthi makukhona imfeno osebenza ngazo ziphume zivelo bala. Abantu bathi uKing Bhaka njengoba emdala uyena owenza ukuthi uGumede aboshwe, because uKing Bhaka mawu naye kwi competition
awukwazi ukuyiwina uKing Bhaka. Kunomunye abamquotayo njengamanje bathi buka uSibanibani impilo yakhe yaphansi so lokhu uKing Bhaka waqala wama-attacker wakhuluma ngayo kuma-social media. So ngifuna ukwazi ke la mina uKing Bhaka umelene yini nezinyanga ezinye, mhlawumbe ufuna kube wena wedwa siza abantu, awukholelwa yini ukuthi khona omunye umuntu ongaba nesiphiwo esifana nesika King Bhaka asiza abantu? Unalo yini ulwazi ekuboshweni kwaGumede? Hayi, uGumede kuyimanje ngeke ngakhuluma ngaye kwamanye amavidiyo adlule. Ngisho ngithi waboshelwa mahala, uyabo, and eboshelwa mahala kwaba nje ibhadi lakhe ngenxa yale ingqabano. Uyabona, ungakuthathi kancane ukuthi ekhaya kungabi khona ukuthula, ungakuthathi kancane futhi ukuthi uthi unonkosikazi, kodwa kube lula nje ukuthi uvele uvulele amantombazane ukuthi angene empilweni yakho, amantombazane adonsele emuva. So washawa yingqinamba eqondene, kwase kuyaqondana ukuthi kunalezo zingqinamba abhekene nazo, kanti mina ngiyangena ekulapheni ngabo 2011. Ngenkathi ngingena mina kanti uxa kwezingqinamba bengabe yena eseboshwa, sekubuke ngathi hawu yindaba ngingena uKing Bhaka mase yaboshwa. Yingoba mina i-timing yokungena kwami ngingene izinto zempilo yakhe ekade zamqala, kodwa zempilo yakhe seziya ngokumchallenge ziqina, kanti mina ngizongena. Okusho ukuthi ngathini, ngoba bakhona abantu ababekholela kuyena. Ukungena kwami uNkulunkulu wayeyenzile isetup ukuthi hayi mangabe uGumede esehamba eyakuleya ndawo akabe khona umuntu ozosala asiza abantu. Uyabona, nami futhi mangathi wakhona izinto ezirong engizenzayo, uNkulunkulu ngeke mfethu uze ummarket ngompretend. Angayenza iplan ukuthi ngivele ngisuke, uyasuswa, noma mongasuswanga uya-expose. uNkulunkulu uyazama uku-expose. Kukhona ukuthi uNkulunkulu akwenze konke koku-expose, kodwa uma unebhadi uqhubeka ukuthi hayi nakuba nganje kodwa ngizobekezela ngoba lefa khona, ayikho leyo. Umuntu bengabe kusasa mina manga-exposwa, yabo, ngisho izinto ey'ngekho, yabona, ngithi kuzoba nje ngeze kuleyo nto, ngabe sekuphela amandla. Mase kuphela amandla usupport abantu abanamabhadi kuphela. So uGumede mfethu kwaba i-challenge yakhe, not ukuthi King Bhaka was involved, kwakuthi uNkulunkulu wenza i-substitute njengami. Exactly. All right. After that ke omunye umbuzo ukuthi umelene yini nezinye izinyanga? Nginezinyanga engayibala engibuka ama live azo ngathola zikhala ngawo. Ngizokhotsha umuntu oyedwa engazi ukuthi ulungile, akasukeli umuntu umzimba okhala imali. We agcina umzimba okhala imali, angazi ukuthi kune scam kanjani. Waze ngani wena ukuthi lento angeke ibe khona? Uhlangene nalabantu bebehlela lento ukuze mhlambe expose kezinye izinyanga, waze kanjani ukuthi nansi event? Ngiyakhumbula ukuthi ngayibuka nami live yakho yokuthi kuzomuvelwe ehholo elincane. Ngicabanga ukuthi ngaqala ukukufonela lapho ngakutshela ngathi ngisafuna ukuba nesikhathi nawe. Emva kwalokho ngabona yenzeka lento. Waze kanjani wena? Hayi, mina ngenhlanhla wena Prophet Magejageja angifihli lutho mina. Yes. Angifihli lutho. Mina nje makuthiwa umuntu ongafihla ngifihli lutho. Mina ngikhulume yaba open indaba yami. Ngasho ngathi mina amandla ami akwi-level ephezulu kakhulu, uyabona, ngoba vele bengabe uzoba namandla aphezulu khona ingqinamba oyinqobayo, khona ibizwa ngama-level level, uyabo, level 1, level 2, level 3. So ama-level ami bengabe khula, kwase kufika kwi-level le ukuthi mina ngize ngibe nedamu, uyabo. Mawusunedamu usuke ususebenza kakhulu ngedalwa zasemanzini noma ngedlozi lasemanzini. And ngicela ukutshela into ongayazi, inqwaba yabantu la ngaphandle, abantu la ngaphandle, ngiyakutshela mina ngoba uyangibuza, yabo, abantu basebenza ngedalwa zasemanzini, uyabo. Umehluko ukuthi osomathuba bagcina beyingcolisa idalwa zomuntu, uyabo. So mina, ngoba mina angisingcolisi isidalwa sami, ngoba ngazi amandla, ngenhlanhla mina ngisesigabeni esokuthi mangingena esigodlweni, mina ngingena esigodlweni ngifike ngihlale Magejageja, ngizokuphendula for the first time bengizoyisho, uyabo. Esigodlweni esile nalesigodle esila, njengoba mhla ka-30 nje kuzobe kunomcimbi ngilontsha umakhandakanda,
abantu ngizobakhombisa isigodlo esila ngizobakhombisa futhi idaba uyabona ngoba wonke umuntu uyabekhona ngendlela othengwa ngayo umakhandakanda nangendlela obasiza ngayo abantu makhandakanda uyabo abantu abawukhalelo 6000 kwabo lokho amakhandakanda you understand so that is why ke manje mina ngithe sengisuka ngiyaledio edamini nakhona mfethu ukutshela iqiniso mina ngangiya kolanda umakhandakanda ngoba uodiwe ubani manje umakhandakanda utokoloshe umakhandakanda phela ilokhuzana ilamafutha lawa lamafutha lawa enziwe nje aba namandla ukuthi empilweni zabantu iwona ozobani ukutshelela amafutha ukuthi thatha angithi ngizochaza leyo nto so mangabe ngifika ke esigodlweni lesi sedamini yabo ngiyangena esigodlweni ngenhlonipho kuyazotha mangingena esigodlweni mangifika khona nginendawo yami nje ngifike ngihlale kuyona bazobona mase befika la abantu lesi silana le ngifike ngihlale endaweni yami mangifike ngihlale endaweni yami angilongi ngithi mina ngizokhuluma nento ngifike ngihlale bese kufika ngazi ukuthi ngiyakhathala yabo angithi vele kodwa sengiyazi ngathi ngiyakhathala acobeka amathambo kufika ubuthongo ugcina kufika ubuthongo lento yenziwe ebhedlela umuntu bengabe mhlambe ezofaka umjovo ezohlinzwa yabo qala umuntu wayekade umpele bulawa aphinda avuswe nase sigodlweni ngathi ungena uyafa ngizosho njalo ngathi ufa mase kudlala ifilimu ngiphendula le umbuzo othi ngaze ngani makudlala ifilimu ngoba vele ngisendaweni right akhona wonke amandla kuyenzeka leyo nto ngenkathi ngidlala ifilimu sengikhonjisa ukuthi le event le ekhona mina kumele ngayingeneli angithi la kufilimu ngizokwazi ukubuza and manje yenze kubantu yenzeka ngephupho lento umuntu alale mase iyadlala ifilimu ebusuku mina ke yenzeka anytime mangabe ngicelile ukuthi yenzeke so ngenkathi mfowethu ngichazelwa ukuthi lento ngeke ize ibe khona angithi nami ngizobuza ukuthi indaba ngeke khona thi why no kuzoqolwa inyanga la kuzoqolwa nabantu mfethu ngicela ukuba honest kuwena inyanga azihlangene nalesa scam nazi inyanga bezizoqolwa kule scam labafana ngendlela ababu mastermind ngakhona bebezoqola inyanga bese kuqolwa nabalandeli benyanga uyabo ngokuthi mina ngamandla ami sengibonile sekumele ngenzini mina ngigijime ngiyothayimisa abani manje oza kwethu ngithayimisa abani manje ngithayimisa abantu ngoba phela mangizothi mina hayi angiyeke inyanga ziqoleke khona ngizozihleka leyo nto ke leyo isi unfair angiseyena umholi mina nginalamandla ukuthi zonke inyanga mina mazingafika nje kahle njengoba ufikile mfethu ngingazimukela ayike ngaxabana nayo ngoba angizonda inyanga umehluko akufanele inyanga ihlukumeze umuntu akhaye ngoba amandla ama wasemazulwini yabo so mangabe sengichazela and lento ufuna ngibatshela abantu ufuna ngenza imove ne sengithi mina ke okay ke yini ezokwenzeka nje ukuna le scam kwase kuyashiya ukuthi hayi ke umuntu oqala ozophuma ilo moya angithi ipower nje umuntu akabizwa ngegama once nje ngathi ngihlola ngathi hey nakho ngibona uba ulizwi ayikho leyo nto kwipower umuntu ubizwa ngomoya bese kunjani bese eya describe ukuthi umuntu onjani lo moya lo ofaka imali emzimbeni uzoqala wona yabona uphume then mase uphuma lowo moya kuzolandela lo moya lo namacala uyabona sengithi leminyangeni sengiyazi ubani onamacala ekukhulunywa ngayo sengiyazi ukuthi ungumabaleko uyabo and kumele ngenzeni mina kumele ngigijime manje ngiba address kubatshela abantu kuzoqhubeka kwenzekeni lo moya lo onenkani imuphi ke lo moya lo onenkani ke ukhehlelezeke loyo ngeke uzuzwe wona ngeke uzukuzwe kodwa uzozukuzwe nini lo moya lapho mnganami ngifile iyenzeka kubantu umuntu umuntu usewe phansi sekukhonto ekhulumayo ngezwi umehluko kusukhuluma umoya ngendlela erongi futhi ukukhuluma umoya oyisilwane kodwa ozenza umoya othile la bathandazele bathandazele ihlelo sengizophuma yabo so mina lapha ngingedwa kuzokwenzakala kanjani kwathi why ngomhla ka28 into ejulile ke leyo uzo realize lo moya onenkani bathi akukhulunyisi ngisilapha ngiyayisholo nje yabo uzobona lo moya onenkani ukuthi scam lesi noma usubonile iscam ngeke uzophume ngoba unenkani uzokwenzakalani bazofuna ukushintsha umcimbi lapha esenzani isikhulu uye kuphi uye hall sengiyabuya ke mina manje sengiyaphaphama ke manje mangiphaphama ngenzani mina ngiyajabula ngoba yindaba senginento engiyazi ngedwa emhlabeni senginento engizobhoza ngayo ke la
Yabo sengizobhoza ke manje la. Sengizothini la mangifika. Igama kubhaka sibakwazi abantu enhlambile bathi ngibone bathi ngizenzini. Ngoba yini? Ngiyazi mase kushiwo kanje guarantee lonto izokwenzeka. And ikusebenza leyo method bengabe ngihlolela abantu. Umuntu angimbuka ngithi bese ngithi hayi kunje ngithi chwe mase ngiyabuya. Mangabe ngihambile ngisamwe basazobona nje ngizohamba wonke ama province. Ngingena emotweni kuqala. Ingakho ziminyama imoto zami. Ngingena emotweni uthi ngithi zwi. Mase ngiyabuya ke. Yabo so ngayibamba lapho ke mina mase ngibuye ngiyabathiphisa mfethu Mageja Prophet angizonda inyanga mfethu kunokuthi ngizonda inyanga ngizikhonze kakhulu mangathiwa kuya ngokwami ngoba zona azikwazi ukubona lezi zinto ezibucayi nani zikwazi ukuthi ziyabona mangamele zifela umuntu noma ziyabona azikwazi ukubona into ezangqo mina ngoba ngikwazi ukubona into ezangqo mfethu ngizikhonzile kumele ngiyithimise ngiphendula umbuzo othi bengiyazi le setup yale mfethu ekuthiwa bengiyazi ngibathayimisa ngeke mfethu ungikhuza uthi King Bhakamusa ukugijima ngale speed khona iband lapha ya ngithi mina ukahle Mageja ngo 120 mase ngishaya iband ngithi ubukade wazi yini buwazi yabo so mfethu nje ilapho lento mfethu mina okwami kakade ukuba khuza ngoba ngibakhonzile bengafungeli ilanga ba-exposeke ngendlela abagcine be-exposeka ngayo omabane ngokhehlelezi buka nje osisi basegoli bebhukha ama-flight beza mfethu yonke lento mfethu yabo buka nje abantu ababalandeli bokuqina bebhukha amabhasi beza ngenhlanhla ngase ngishilo ngathi abanye bangasuki mfethu ukuphendula nje mfethu kulo into eyibuzayo mina ngisuke ngibathayimisa and ngohlale ngibathayimisa inyanga bakhona ingozi ezakubona makukhona ingozi ezakubantu ngohlale ngibathayimisa abantu ayikho into engangivimba ukuvikela abantu ukuthi ungagaqeli ngoba ngiyabaza abantu spiritually abekho uplifted. Okay nje lento umbuzo engizobuza ngifuna iqinise limsulu because kune tendency yokuthi inyanga niyahamba nishuthe nezimoto ongasizona ezenu niyahamba niqasha imizi ni rent imizi bese nibuya futhi nizopostela bona labantu ethathwa kubona imali mhlambe ngizobuza umbuzo wokuqala before ngize ngiqede lapho yini edala ukuthi inyanga zingabahlonipha abantu kube lula nje ukuthi unabantu abahluphekayo abahlwempu ubuye wena uzotsakela labantu uzobatshela indlela abawubala ngayo kodwa iqiniso lomcebo wakhe ngani ngabo labantu yini edala ukuthi inyanga zingabahlonipha abantu. Okay mhlaba ngichaza ngizophendula ngale ndlela ocele ngayo ukuthi angiphendule ngeqiniso ne yes number 1 nje ngichaza mfethu ngithi inyanga zidayisa into engekho ne okay and inyanga zidayisa product engekho yabona so njengoba zidayisa isigubhu esingekho yonke into yabo ngeke izibe khona ngoba kushawana manje kushawa imarketing ukuze kube ne reason ukuthi umuntu athengele isigubhu khona ezozitshela ukuthi kucetshiwe siqale emotweni. Exactly. Shuthwe emotweni umuntu kusasa uyabona ukuthi lezi imoto akuzona ezakhe. Imizi sibona abanye sebehamba emhlabeni uthi hawu uSibanibani kanti wayengenawo umuzi uhambe wayo rent umuzi omkhulu emhlanga eLamese eLalusha wherever la ekunemizi khona emihle. Alright ngisemzini wakho manje. Ngiyawubona mina ukuthi lo muzi lo can cost close to 12 to 15 million. Ngendlela engiwubuka ngakhona because ngenhlanhla uNkulunkulu wangipha amandla nginayo imizi ngakwazi ukuthi ngithenge imizi it just that angiyena umuntu othanda ukupost izinto because vele iqiniso lithi amandla amaningi nemali eningi yempilo engiphilayo ngiphila ngaba abantu laba engibasizayo so fanele ngibahloniphe ngingabaqhosheli lo muzi engiwubona la close to 15 million be honest umuzi wakho lo noma uyawurenta hayi mina lo ngizokutshela iqiniso yabo la mina ngo 2012 ngathenga le ya portion lapha phezulu main house yabo okay ngiyibona kwase kuthi ngo 2016 ngase ngithenga owawulapha umuzi ngase ngithenga nowawula kwangeyona imizi emkhulu yabo ngabe sengiyayidiliza ngabe sengiyaqala ngenzani ngiyakha. Okay. Yabona ngabe sengiyakha ngakha kanjani ngakha kancane angithi uyabona nje lapha la ama steps abakafaka ama tiles uyabona ukuthi khona osakwenza uyabona ngaphandle la angayifaki paving kodwa uzothi ushaya umhla ka 30 ngobe sengifaka ipaving lonke leligceko libonayo
ngoba ngenzani ngiyakha kancane kancane uyabo kodwa ekuthiwa bengizoqhamuka sengithi phu senginomuzi nakho umuzi omngaka then bezoqala kube suspicious understand kodwa ngoba ngiyawakha kancane iyona into engisebenzelile leyo mfethu uyabo nasemotweni futhi angijahanga ukuthi ngithi ngifuna ukuhamba ngemoto enkulu ngihamba angithi impilo ngiyayazi mfethu mina yabo angithi ngiyazi futhi into ebalekile ukusiza umuntu wena mawusuthola ibusiso uyabona so angijahanga imoto enkulu nemoto zamanga mawubona imoto engihamba ngayo okwazi ukuthi ngibeke isenti phezulu kwesenti kwaze kwahlangana ngabe sengiyothenga leyo moto cash anginayo imoto ekhokhayo ngibeka isenti phezulu kwesenti why ngabukhona imoto ekhokhayo ingoba ngiyayazi impilo ukuthi siyona futhi singazi yenzeka lokho uyabona uthola ukuthi ngithi ngiyafika le damini kanti khontelo ngengiyonile nginganakile ngila ngithi ngiyangena esigodlweni kanti mhlambe khontelo ngengenile so mhlambe sengiyadutsha lowo mzuzwana engathi ngidutshiwe angifuni ama challenge azokusa yabo ngoba bengabe umntwana kaNkuluNkulu ufuna uhlale uqondile ngoba kumele ube isibonelo into eyikhiphe emlomeni ayibo ukuphila kubantu yabo so that is why ngithi mina ngeke kungifice mina ngithi ngizohamba ngemoto enkulu lokho kubona kahle ukuthi kuyavuleka noma kuyavaleka phezulu kodwa ngibeka amasenti ngakuthenga cash yabo hayi ngiyakuzwa futhi ngiimpress kushuthi ayikho imoto oshutha kuyona uthi le moto ushuthela ukuthi abantu beze bezothenga iproduct yakho bebona ukuthi hey uKing Bhaka uhamba ngemoto enje uyabona mngana wami mangathiwa mina angiyitshela ukuthi ngiyachoma ngingachoma ngize ngishaya istep isikhokhelwayo lesi engingathi ngithandi yabo ngize ngithi kanje ngathi ngiyachoma kodwa into ebalekile manje khona ukuchoma ukulwela abantu ngoba abantu ngaphandle mfethu baxakekile yabo and umuntu mayisefikile ufuna umthathe umenze elinye ilunga lomndeni umenza abomndeni wakho before umsize nje umuntu ufuna ukunderstand ukuthi obeze la une stress esiningi uxakekile akufanele sexakekile nawe futhi ubu-eda elinye ijoka phezulu kwakhe yabo kodwa ngoba baningi abantu abadlalayo bagcina umuntu ethi umuntu exakekile aphinde futhi a-ede elinye ijoka phezulu kwalokho so mina ngizama ukubathula abantu ukhumbuleke bawuthula abantu inyanga abafundisi abaprofeti bonke labantu bathagethe ukuthatha imali yomuntu you understand so mina that is why emazulwini ngizikhethelile ukuthi kuvele ngibe ngakumuntu and njengoba ngakumuntu ngifithi ngoba spiritually ngeke umuntu ongangi-attack spiritual okay kade ngixoxela omunye umfo ukuthi ngizoba nawe namhlanje uthe ngibuze lo mbuzo uthi icala lika Senzo Meyiwa leli icala lika Senzo Meyiwa wena uke wasolwa kakhulu njengomuntu obenobudlelwane noKelly u-involved yini ekuthini leli icala libe lento eliyiyona kukhona yini mhlambe izinto wayinikeza abantu bakaKhumalo why ngisho kanjalo because uphinde washo izinto ngaphambili kokuthi zenzeke sibona izinto ezizimanga oThefo bebe ama-advocate namhlanje abasewona ama-advocate ikhona yini into wena usaxhumana yini nabakaKhumalo if ungasaxhumani because phela umuntu ongene lapha emva kwaSenzo wena ufike wabafundisa ngespiritual ukuthi sisebenza kanjani kwenzakalani nansi imbedu meshwani kwenzakalani okubalekile yonke imibuzo eyibuza ngiphendule yes hayi ngeqiniso ngeqiniso mawubuza ngecala usho ukuthi abantu bakhona bangabopheki yes hayi asikhuluma iqiniso la njengomuntu efa yabo kulesimo mina ngingasesayidini labantu bakaSenzo okay ngasesayidini labantu bakaSenzo kodwa futhi angifuni uma ngisayidini labantu bakaSenzo mase ngiyahlomeka why ngafuna ukuhlomeka angithi nginamandla mina angithi ngikwazi ukubona mina angithi futhi ngike ngasondela eduze kwalo yamndeni so ngiyangikwazi ukuhlomeka yabo lapha yamngani wami njengoba sasikade senza leya project esasiyenza nalo yantokazi loya alikho ilanga lekwathiwa ake wakhulunywa ngeindaba zecala likaSenzo alikho wawuthi uma uyithinta leyo nto umbotho umzimba wakhe uyahlasimula uyabo usathukile ngitshela iqiniso mina ngithi uyabona ukuthi usathukile ukuthuka kusho ukuthini kusho ukuthi into ayibonile ibe ngaphezulu kwakhe
isithi lana ke manje lento ayibonile uyibone yenziwa ubani la kuqala khona inkinga saqala khona inkinga lapho uyibone yenziwa ubani kodwa into esalayo ukuthi into ayibonile ngeke ngithi mina yenziwa yena kodwa futhi ngeke mina ngibe impatha ngithi hayi kungeniwe nje kwavele kwahlasela cha kodwa yena as a person umsula kuleyanto yena as a person sengaba namanye ke nje ama implications aseceleni kodwa yena as a person umsula kuleyanto mina as King Bhaka ayikho into engathi ngamnika yona kodwa uyabona phela abantu bengabe beqhumene kuyenzeka abantu baxoxe and bengabe abantu beqhumene iyakwazi ukuthi ipower yalo imdabukele lo uthothi umuntu umsiza hayi ngoba umnikeza into kodwa umsiza ngoba uso understand isimo khona abantu nganami abakusiza empilweni bengakuphanga lutho kodwa ekutshelile nje amazwi azokwakha ekutshelile nje ukuthi ungakwenzi lokho enza kanje ungenzi kanje enza kanje kodwa ungamnikanga lutho uyabo ingakho mina ngithi leya nto leya ngase sidini la kaSenzo ingakho mina ngibuye ngikhulume la ngithi umndeni wakaSenzo asi understandeni lento ukuthi uSenzo lapha ngoba ulimalele la isemzini nomuntu igazi lakhe lachitheka la isemzini nomuntu kulomuzi khona idlozi la khona you understand kulomuzi abantu bala babaculi mos babuye bayiqinise nabo ngendlela zabo you understand so njengoba igazi lendodana lichithakalela okusho ukuthi idalwa zalekhaya nama spirit alekhaya enze noma yini ngaleli gazi elichithekelela without telling umuntu partner kaSenzo izenzelele kodwa ithema ezenzela ama spirit amandla kaSenzo asenzana asengena enganeni yakhe yasiyathathwa lento yayisifakwa kuphi enganeni futhi uSenzo bethwebuleka uthwebuleka kodwa wasevuka kuphi wavuka enganeni yakhe and ba aware ngento kanjalo that is why even lengane le igama layo labikezelwa before kwenza ukuthi wena uthingo okusho ukuthini namandla okay all right into engiyibona kuwena njengoba ngihleli nawe ngiyabona ukuthi ngempela ubakhathalela abantu uyabathanda abantu uyazi le nto ngiyibona kuphi ngiyibona nje uma ngifika la ngiyaobserve phela mina ngibona indlela otreata ngayo ama bodyguard wakho otreata ngayo abasebenzi bakho la ngiyabona ukuthi umuzi mkhulu kunabasebenzi abaningi ngiyakubona uma ubabiza awuthi Spanman thatha into ethize Spanman ngisacela ukuthi ungakwazi ukusisiza usenzele ukuthi nokuthi ngicela ukukuncoma kulelo side thank you very much thank you very respect onayo for abantu abakusebenzelayo ngiyakubuka nje ingane ngiyabona ukuthi ubaba ekhaya awuyona inkosi ekhaya responsible ziyakuhlonipha ngiyabona siyakuhlonipha as a king kodwa ubaba unothando you are responsible une family inini ke la uKing Bhaka ozophumela khona obala athi uMagejageja udlala ngabantu ayiduma Magejageja abalandeli bakaMagejageja bazokwemukela lokho noma cha kodwa uKing Bhaka ulisusile igazi lakhe ezandleni ngoba umuntu obizela ukusiza abantu into yokuqala kuyena ubona ubuntu ukuthi lo muntu ungenwe imimoya yokusiza abantu number 2 uyalihlonipha idlozi lomuntu ngoba uyazi ukuthi mayedlala ngomuntu udlala ngedlozi lalowo muntu lelo dlozi lizohamba liyo reporta kulaba abamupha umsebenzi ukuthi sihambile siyofuna ukusizakala kwaKing Bhaka uKing Bhaka wadlala ngathi all right inini la uKing Bhaka azophuma khona mhlambe before aphume azoqala aba nama phone calls Magejageja yekela lento oyenzayo musu ukudlala ngabantu ngoba abantu bexakekile bese kufika la uKing Bhaka athi ngoba sengikhuzile akusizakala umuntu sengiyasho manje Spanman udlala ngabantu why lento ngiyibeka kuwena umdala kule industry inyanga eziningi zifikele kuwena yes ziningi inyanga njengamanje ngiqamba amanga kodwa umdala ngiyakhumbula uko workshop ngangisayisontele esonteni labantu abasindisiwe ngingafuna inyanga yonke kudala makuthiwa kunomuntu onesilonda kuthiwa hayi mhambise kwaBhaka uzobuya isilonda sesiphelile makukhona umuntu onoshukela mhambise kaBhaka mina ke nginabo abantu ama testimonies abantu engibaziyo live ngenhlanhla ingakho ngidecide ukuza kwena nginabo abantu mina engabakhomba ngithi Spanman wake wathi wamlapha lana
la ngifuni mina inyanga efakaza yona esigodlweni sayo kungabi bikho umuntu kufana nale ukuthi nifakazisa abantu asizona impatha siyababona abantu abangenamali mawumisa umuntu la uzothi umnikeze ini yamenzela ukuthi nokuthi sesiyayazi imali siyakwazi ukubona umzimba ukuthi yabona la siyashawa akho mali yinini la ubhaka azomela khona labantu abasizayo athi yeka lento Magejageja mawungayeki ngizokudalula mawuma ke uMagejageja usumdalulile vele abantu abayinganxanye njengabantu bazoqhubeka behambe naye kodwa wena uzobe wenzile umsebenzi wakho. Okay, angiphinde ngichaze le mina konakala beke ngayi esigodlweni. Okay, yeah, bengayi esigodlweni into yokuqala yenziwayo bangifika esigodlweni ugaranta ukuthi ngiphephe kangakanani. Okay, into yokuqala nje ngiphephe kangakanani. Okay, yonke lento le ekumele ngiyimele mina ngivikeleke angithenjiswa umuntu othi ngizokugada ngithenjiswa ipower ukuthi wena uphephile hamba kubamela abantu. Uma ngabe sekuthiwe namhlanje angikhulume ngoMagejageja ukuthi usebaqolile abantu ngeke uqole umuntu namhlanje ngikhulume kusasa. Okay, uqale umuntu abaqola abantu bacomplain abantu bablock abantu benze yonke into, you understand? And bengabe seqedile sebekhale banene sengesigodi manje esigodlweni ngikhuluma ngeke ngiqale ngithi hayi Magejageja nakho ngizokhuluma ngawe. No phela angithi ayincengane angithi angiceli angizocela Magejageja ngoba useyenzile lento sebekhalile angibe bekhala abantu abakaNkulunkulu abekhala abantu kuzola uNkulunkulu mase ebuya uNkulunkulu isibuya lento sekumele mina ngibamela abantu ngeke ngizocela futhi ngicela ukuthi mase ngikhuluma ngithi ukuphansa sengisho kumkhuza no amvumelekile kumkhuza umuntu awuvumelekile umkhuza umuntu ufuna sithathe isinqumo ukuthi adlali ngabantu. Okay, Bengabe uthe wenza into umuntu ecomplain maye ebuya umuntu ecomplain musu kumvimba ngekora mlalele uyabona nje mina even la epage lami la King Park ngine challenge ngisho umuntu angathi kumina ye wena King Park njengoba ukhuluma kangaka yindaba wahlukana nomuntu wakho angikwazi ukumbloka lo muntu ngoba yindaba into ayikhulumayo as much as edelela kodwa izenza umbuzo. Sekufuna ngenzeni mina sekufuna ngiyeke ukuthi uyibuze kanjani sekufuna ngenzeni mina ufuna ngimphendule. Yabona kodwa mangathi uthini ungibuzani ngci athi umuntu hey yindaba ukhulume ngomabalengo ngeke ngimbloke lo muntu ngoba uyabuza kodwa bekwaqala umuntu wathoka inhlamba wathi King Park kuthi kwenja sengiyambloka ke lo muntu. Okay, yeah, sibuye ke wena wahlukana kanjani nabantu bakho sifuna ukwazi. Asiqale la bapha abantu ngifuna ukubotha ngibuza into oyaziyo yini ngoba kuyenzeka umuntu umbuza into ongayazi kodwa izwile bapha abantu qala umuntu wakho ubani lo muntu wami owawuzwana naye. Funa ukwazi. Hayi no angichazele kanje mnganami angithi uyabona bengabe unamandla mngani wami yeso. Yes, mawunamandla ingqinamba ithi contact ingqinamba emhlabeni. Yes, ingqinamba ithi funa esayidini lakho kuhlale kunokuthula ukhumbule mengabe kuyimina nomuntu wami amandla wanika umuntu wami imini unamandla umuntu wami ufuna ngimbekezelele noma wrong kodwa ngimfake endleleni, you understand? So ngenkathi ke nginamandla ekhona umuntu wami mhlambe bangumsindo akunankinga lokho imini ufuna ngimlawule ngendlela kodwa today umuntu wami ephuma angithi sikhuluma ngento zakudala into yamanje today umuntu wami ephuma nginamandla akuleyo level ngaleso sikhathi wenzani manje ubuya nomuthi ngingazi ezowufaka la uzokwenzani la lo muthi hamba nawo afika nawo usezolwa nani nalamandla lawo akufanele ngimiyekise umuthi ngoba uthathe ngesizathu kodwa funa ngenzeni funa ngimsize abe sendaweni la ezokusebenzela kahle khona ngokuthi lento njengoba isebenza kusho ukuthi into yakubo ukuthi umuthi uyasetshenziswa akahambe lo muthi wakhe eyosebenzela kubo akusebenzele kubo hayi ukuthi kuyahlukana usuke uthi ngoba lento yenzayo i-right impela kodwa into good mawuyenzela ke yini hamba uwenzele kini uyabona ngizwane senithatha isinqumo ukuthi lento le awuyenzi endaweni wrong siyoxoxa ke lokho ke mase yahamba komuntu ngokuthi umuntu ukholela kuyona lento uyabona ngoba ngithi isinqumo mase thatha isinqumo ukuthi akayiyeke le nto
bese sathi akasithathe isinqumo uyakholelwa bekholelwa ngeke uzombuyisela yabo ngenkathi mhlawumbe isikhathi engabuyile nami ngiyamdinga umsisi bisiyangena ke i-replacement i-replacement kufana nomuntu bengabe ezothi ehleli nawe wesifazane abone enye indoda you understand akekho wrong bebone enye indoda kodwa inkinga njengoba ezele ekhaya ingoba bebone mina njengoba belekhaya bese ebone enye indoda into right kodwa indoda akayibone kuphi akahambe ayibone kubo ngoba nami kwangibone kubo njengoba esenehlolo lokubona li right impela ihlo lakhe kodwa akabone kubo ayohlakaniphi uhlakaniphi you know mawangenwa idlozi wangena uclever kwethu ngiyakutshela ngoba Mageja khona imistake ezokwenzeka yabo sizogcina mangabe singa understand ukuthi kuphi okwenziwa lekhaya ikuphi akwenza bengabe kubo akwenza bekuba agcine kwenza lekhaya sogcina sishayisana kube sengazi ukuthi sini manje samadoda sobabili lekhaya yabona kanti mina ngenza lekhaya ngoba kukithi alikhe likithi engizoya kulona mina yena ngoba uzogana akukhona kubo into akahambeke naye ayenze kuphi ayenze kubo ngoba uzogana so izinto ezikanjalo hayi futhi ukuthi ukuhlukana usuke umbeke endaweni right ukuze enze izinto ayifunayo empilweni yakhe ngoba kufanele ukuthi isifazane afike esigabeni la khona ethi angikho happy ngoba njengoba sisiza abantu nje mfethu yabona sisiza abantu abanama challenges sisiza abantu abanezinto ezilwayo akufanele into engilwayo yomuntu ivele ifice umngame enteke that is why uJesu Kristu nanamanje akekho umuntu ongama athi nanga inkosikazi kaJesu akekho umuntu ongama ngabe unamanga yindaba engenayo hayi ngoba ayeshimile futhi hayi ngoba engenabo labo kodwa wayeqinisekisa ukuthi yena yonke into ayenzayo amandla angene kuJesu awangenile lo besifazana yabo ngoba wazama lo uSamson ukuthi amandla ngene kuyena wabeka lo wesifazane amathemba kuyena kanti lo wesifazane kuyinombolo uyayisonto ngishoyo so uthenge elinye ilanga lo uba uDilala lo yana wasebenziseka ngoba uSamson akabanga nayo wisdom yokuthi uDilala onale ntshisekelo manje ukuthi afuna ukungilwisa unentshisekelo manje akazange ayibone lona uyabo kwamele ayibone bese yamthatha umbeka kubo inkinga khona ukufundisa khona yonke into la kwena usepulpit manje ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkuluNkulu emazulwini umsebenzi wami ukulwela abantu ukuthi that is why ngithanda ukuthi khona nokufundisa phakathi uyabona umuntu bezohlukunyezwa umfundisi ufuna ngikwazi ukumdefend bezohlukunyezwa inyanga ufuna ngikwazi ukumdefend bezohlukunyezwa utsotsi ufuna ngikwazi ukumdefend okay awusitshele umakhandakhanda zithini wenzani umakhandakhanda kanjani ngiyakuzwa uthi ngomhla ka30 abantu bayeza okunye before njoba ngibuza lembuzo asiqinisekise babuyela khona mina ngiyaqala ukuhlangana nawe very first time uhlala phansi kanje siyaqala ngeke ngakhuluma nawe efonini sihlanganiswa uPapa G asikaze mina nawe sibe nomhlangano kanje siyaqala umakhandakhanda abantu baxakekile ngiyakubona ukuthi unenhliziyo yokusiza abantu uyabathanda abantu bachazela abantu umakhandakhanda mfethu umakhandakhanda uqhamuka kanje yabo njengoba ngichaza ngithi into zami zonke lezi ezibucayi kunesigodlo esisibalekile esila yabo mase kuba nesinye isigodlo esilapha umakhandakhanda ngitshelwe ngaye esigodlweni esili ngaphinda ngazomconfirma esigodlweni esila yabona ngizokukhombisa masiqeda lesesila umehluko khona lapha la uzolunguza khona kodwa hayi ukuthi sizongena khona yabo kodwa uzokwazi ukulunguza ubone ukuthi akukho lutho yabo so mangabe ngifika sekwenzeka lento engithe iyenzeka kumina yabo mase kubheka ukuthi bashawa yini abantu bashawa ukuthi idalwa zabo basukile kuzona kanti inkinga yedalwa uthi umuntu wakini mayeshona yabona umfundisi ofika amethuneni bese umfundisi eyawudirect umoya athi umoya awudirect uNkulunkulu kuthiwe uNkulunkulu uthathile yabona uNkulunkulu uthathile bese kuzothi uNkulunkulu othathile inyanga lemethuneni yabo kuzothi 6 months down the line lo muntu lo sebefuna ukumbuyisa noma kunenkinga bafuna ukumbuyisa ngegeza sezahlukahlukene sebekhohliwe ukuthi kwami umfundisi ethuneni sebekhohliwe ukuthi lo muntu bathi uye eNkulunkulu akayiNkulunkulu uyazi sebemfuna apha manje sebeyofuna umuntu wakubo enyangeni bazothi inyanga ayibacheckele ngomuntu wakubo ukuthi bazombuyisa kanjani kanti
uzombuyisa bese becela inyanga ukuthi ayibabuyisele umuntu wakubo. Inyanga izombuyisa kanjani umuntu wakini ngoba umuntu wakini akayanga enyangeni. Umuntu wakini beshona uye kuphi? Uye kuNkulunkulu. Shothi wena mawufuna umuntu wakini xhumana nobani? Xhumana noNkulunkulu, uxhumane kahle nomuntu wakini ummemeze makuthi azovela amaphupho. Mayisevela amaphupho azokudirect ukuthi indlela engcwele hamba emanzini. Inqwaba abantu abaphupha beye emanzini ngoba kubalekile ukuyihlanza. Ingakho mfethu kukhona into ekuthiwa ukugeza every day. Ukugeza akugezwa insila. Akugezwa insila. Mawugeza usugezana, usuku ususa amadimoni akunamathelile osukini lanamuhla. Uyawasusa. And mawuwasusa usala isidala sakhe clean. Ingakho bengabe umuntu eseqala ukuhlupheka noma stress noma inkinga zinyuka into yokuqala iyekayo ukugeza noma ehlanye ekhaya noma ehlanya uyekugeza ukugeza uyekelani ingoba lamadimoni amnamathele namhlanje asethola indawo invite nani namadimoni akusasa uyabe umuntu makuthiwa ngempela kwaliwe indoda eyithanda akugeze ke mngani wami ngoba leli dimoni leli elimnamathelile lifuna ukumnqoba kanti engase aliwe indoda avela avula ubhavu noma thatha indisha ibeke la avela ngene emanzini abandayo akhale phenduka emanzini akhale phenduka kubhavu lamadimoni azosuka yabona so ke lokugeza kwasendlini ukwenza ukuthi umuntu nje kususwe lokhu nani nani mase ulawula usuyolawula ukuthi manje usuyolawula emfuleni ke noma edamini noma olwandle noma epophomeni kuya depend ukuthi yini lo ilawulayo ithini inhloso umfula unenhloso yawo idamu inenhloso yayo impophoma inenhloso yayo ulwandle inenhloso yayo so depending ufunani engakanani kanjani inhloso mawukuthi ayike sengiyosilahla ke isilwane usilahle emfuleni ohambayo ya inhloso mayithi cha lesilwane ngiyakosibeka la yabona ngiyosibeka la usibeka kuphi edamini idamu lifola ngokuthi indlu ngiyakosibeka la mase ngisibekile sobhuqwa amandla ale damini yabona noma usibeke edamini noma usibeke emathuneni noma usibeke ke entabeni futhi silahle khona ke edamini kodwa mawusibeke edamini si right mawusibeke edamini ingakho ufuna hlala umuntu ayozigeza edamini uwenza edamini ushiya lamadimoni lawa amnamathelile ukuthi awasali then idamu lizokwazi ukuyicleana lona ngendlela yakho so uyamthembisa umuntu ohluphekile la umuntu onenkinga ukuthi wakujoyina nge30 wabulanda umakhanda impilo yakhe kancane ngoba phela kuyona imagic yabona kancane ukhona umehluko azowubona empilweni yakhe banike sebewubonile mfethu yabo and ngiyayithanda mangabe lokuyibuza le kamakhanda ngoba ungena nini ke phula ungena ngoba ngithi abantu idala sebezone kakhulu idala zabo ne ezinye seyidubile nje straight yabo idala so makhanda ke usizana ukuthi uzolwa nalezi zinto zabathakathi mase uqinisekisa ukuthi impilo izedalweni ingabe seze edalweni yabo uma wena ubusukhohlwe idalwa qala phansi ke manje ukhona edalweni zakho ngoba ezinye zafa ithakathiwe zamba nalo moya mfethu you understand so manje umakhanda uzothini ulwa nalempi yabathakathi ulwa nalempi yezitha bese ushiya idalwa zakho ziclean wena awuthandaza umakhanda wena khuluma nesidalwa sakho mawufika olwandle ukukhuluma nesidalwa sakho bengabe endlini sesisebenza ngendlela esisebenza ngayo ngamanzi lo engisuke ukuchazela ukuthi asiwenze njani sufake ngezivalo makhanda fika endlini bengabe usuchela sibulala imimoya ebisingenile shuthi siyayigeza indlu ngoba abantu benza mistake abantu umuntu ufika igeze yena bese khohlwa ukuhlanza indlu kanti kahambisana ngoba imoya mbili omubi omuhle noma yinini mngana mawugeza ufuna igeze nendlu yabo ingakho kunomgomo othi indlu kumele ishanelwe mayisiyakorobha mawuyikorobha indlu usuke begeza mawuyikorobha ngokomthetho before ushanele ngabe uqala ukuchela amanzi uthi amanzi nje endlini uthi before ushanele kodwa ngokomqondo kwangathi kuqala emakhaya kwenziwe izintuli zingaphakama kanti kusuke kwenziwe imoya ukuthi ayibambeke lisiyaphuma yabona masuqeda ukushanela masuyakorobha bese uyakorobha kodwa kulezi ndlu zama-tiles sometimes ungangachela ngoba vele mawusuqedile uzobe usuyakorobha kodwa kulezi nje ongekukorobha kuzona ayichela bengabe uzolokhuza uzoshanela yabo so that is why ngithi ke noma usugezile ngabe isolwandle ngabe isedamini fika uphinde ugeza indlu ubulala amagciwane kuwena ubulala amagciwane asendlini ubulala isilwane sikuwena yenze kuyempophomeni kanti impi ivele ikhumuka ikulinde ekhaya mawubuya ithi
phela ngithi mnganami lezi nje siyibuka kule level siyibuka kulona siyazi thina ukuthi impilo ihlukana phakathi makuthiwa nje ushawa ngesilwane ushawa ngesisodwa ushawa ngesilwane esohamba nawe bese uthi esikhulu singene ngaphakathi bese kuthi ezinye lezi ezamabutho mase zigoloze ekhaya zazi ukuthi umuzi wazo zizoqeda ukudla zizozilimaza ingane zizoyintshontsha imali kuzophuphiswa lekhaya umakhanda ke masusebenzayo ufika ubulale yonke leyo moya le makhanda we all in one kube isolution enkingeni zabantu makhanda khona abantu engibasizile mina ababe sebekhokha igroup zo 300,000 bayasizakala kodwa ngo 6,000 wakhe wathola makhanda umuntu wasizakala and so kushuthi kuyafana onemali ongenamali hayi ukuthi kunyuka iprice uma ngabe unemali mawungenamali iprice iyafana mfethu akugcini ngokuthi iyafana iprice akugcini ukuthi ube nawo uphinda futhi ube nenamba yami iyale phone ethi 081 788 qhubeka bekele eyani le eyokuthi alingakhona ilanga ukuthi mawungifuna lokuthiwa ioffice lithu busy mawuthi uyafika la ufuna ukubuza uvinjwe yigora ayikho lonto la lana uyangifonela la mangabe ngibonile isikhodi naka nami isikhodi naka nqwaba naka mangiqeda la ngiyofonela one by one ngoba qeda kusasa labantu abama isikhodi ngoba afuna ngibafo ngoba bonke labantu abamakhanda ufuna ngibafonele sekwabafowethu sekowomama abanye sekowodade wethu sesifamily manje la ifamily enkulu kodwa le family uzoyibona nini uzoyibona mhla ka30 wonke umuntu uzobe khona ephethe umakhanda so thi mase siye damini uyoyibona into obiyenzeka angibonge mina nginelisekile number 1 ngiyakuzwa ngisho emzimbeni awunazi izilwane awusindi number 2 usinda lokho ukuthi uNkulunkulu nezidalwa zihleli kuwena uphiwa amandla ngibonge nokunginikeza ithuba lokuthi ngizohlala nawe and ukukutshela iqiniso ngiyafisa sibe nobudlelwano obuqhubekayo ngoba ngiyakubona ukuthi awuyishansi lento awuyizwanga ngendaba lento yempilo mina ngiyakholelwa ku spirituality ukuthi ubona sidunguzela kangaka nabelungu bafika basibona ukuthi labantu ba strong la asibakhiphe kulento aba strong yona basishonisa le ngiyakholelwa ukuthi umuntu mawumsiza kodwa fanele umxhumanise nethongo lakhe ingakho ngilonga ngikubuza imibuzo ngomakhanda ngoba ngiyeza ukuthi uinvolve idalwa zabantu asikho isidalwa esiyothathwa lapha ya ekuthiwa hayi ngizokunikeza isidalwa mina ezokusebenzela lesi sakhe sisasebenzi silahle lesi sakho so ngifuna ukukubonga kulokho futhi ngikubonge nanokuthi ungivulele lithuba lokuhlala nawe phansi kanje sikhuluma mina ngokwami lokho ngokamagejageja angiboni yini ehlukanisa inyanga nabefundisi ngoba inhloso ukusiza abantu ukuphilisa abantu ngaphandle uma inhloso kuyinzuzo ngizosaba ukuza ku King Bhaka ngoba ngisaba ukuthi abantu abahlonipha mina sebezothi hey uLondon lapha ya nawe ngokunjalo ngiyafisa kufika isikhathi la esikwazi ukuhlangana khona sonke sidiscuss kube ukuthi makukhona into engayazi ngiyakwazi ukuyibuza kuwena makukhona into ongayazi uyakwazi ukuyibuza kumina ngicela ukubonga ngufisele okuhle kodwa ngomhla ka30 uyosiza abantu ngokweqiniso ngibonile mina ngihlalile nawe phansi saxoxa ngiyakubona ukuthi abantu uyabathanda ngiqale nje ngakunothisa ngento uyabona ukuthi ubunganakile wena ukuthi ngikunotisile ukuthi abasebenzi bakho khuluma kanjani nabo ubakhanca nje noma kanjani ngikubone ubiza abasebenzi labo uthi ucela bezobamba something la izindlela okhuluma ngabafethu siyacela ukuthi ubize nomunye siyacela ukuthi nisize nizobamba nawe uyingcenye yabo mfowethu keep it up ngiyabonga kakhulu Magejageja mhlambe sesiphetha nje ngicela ukuemphasize into eziwu2 mngani wami la yabo abantu bake bamuzwa lo muntu ekuthiwa uTumelo lo befakaza ecaleni lika Senzomeyiwa ekhala ebukeka kungathi uqamba amanga yabo washo wathi mina engikwenzayo khona igama lisho libalekile wathi engikwenzayo ngikwenzela usenzo akunendaba nomndeni akunendaba nabalandeli akunendaba na wonke umuntu engikwenzayo ngikwenzela usenzo yabo abantu abashiya bedidekile leyanto ngifuna ukuyicacisa kancane le before sivale yabo ngayicacisa ngathi ekuqaleni usenzo wathwebuleka ispirit sakhe wathwebuleka ispirit sakhe usenzo uyabo nje masingakhuluma iqiniso kumndeni wakasenzo njengamanje akekho waziyo kumndeni wakasenzo ukuthi i-driver's license kasenzo iphi mangase nje manje
Wapha ngithi manje ngiyasebenza manje mina. Ngiyakhuluma manje ngithi mina umndeni wakaSenzo labe khona abazazi incwadi zikaSenzo zokushayela. Abazazi ngalo. Zikuphi point incwadi zikaSenzo? Zisamuel. Zila kukhona ispirit sikaSenzo. Zenzani? Zihle endawana thizini. Zihle endawana thizini. Incwadi zokushayela kaSenzo zihle endawana thizini. Azikho kameyiwe. Azikho futhi kumandisa. Zilapha endawana thizini. Yabo. So njengoba ke zilapha incwadi lilapha negazi angithi uyabona incwadi vele ziyisithomba angithi uyalibona igazi lichitheke la angithi konke kulapha bese kuzoba hayi angabe ngisaqhubeka kakhulu clean yabo konke kuza kulapha so uthini lo mfana since njengoba ngichaza ukuthi usenze yabona isithombe sisodwa somuntu siyafakazela ekuthwetshulweni komuntu yabo so sengithi ke mina ke njengoba uTumelo ethi ngizela usenzo ingoba vele usenzo njengoba engile yasayithi akafuna usenzo nalo wamndeni wakaKhumalo njengamanje usenzo as a person akafuna usenzo noKheli ngiyakutshela mina ngiyakutshela uma ngabe uthi ulandela uKheli uvikela usenzo qala usenzo akafuni nale yangane usenzo akafuni azangafuni ngisho nale ngane kaJubujubhe lapha senzo nje as a person akafuni ukuthi uKheli lengane ayithatha yise kuJubujubhe Chawithandi lapho senzo lengane umfana ujolile angiyonto okudlala ngana akafuni usenzo njengoba engafuni usenzo lo yamndeni hlukumezeke uTumelo ungenwe ispirit njengamanje sikabani sikasenzo ngoba yindaba bekumngani wakhe khuluma usenzo njengoba kukhuluma uTumelo kukhuluma usenzo ukuthi yakhona is it true or I don't qiniso kodwa le yanto wonke futhi umuntu ophikisa usenzo angeke ame kulela wonke umuntu ophikisa usenzo angithi usenzo ungakukheli mawuthi wena uzoyingena budlapha uyiphikisa uzoba ne challenge kwi-private life manje eqondene nawe as a person ngeke udile nayo physical ngeke udile nayo ifuna imimoya kodwa ilanga abokwazi ukuyizama ngalo abakasenzo lyanto ngelinye ilanga ngizwane mangavakashela lengane lenamandla uthingo lenkosazana avakashele lapha kodwa okwamanje babethi bazola noKheli bangabe bezomthuka kuzolimala bona ngoba even yazi futhi ngizoze ngikhuluma izinto ezingenasidingo umbuzo ogcina uyakholelwa esithenjini angikholelwa esithenjini angikholelwa esithenjini izathu zakho ngidinwa ukuthi isithembu mangabe unesithembu ufika ukhulume ngapha uthi ubalekela ngale uyabona uyafika ngale la ubalekele khona ufike uxakwe futhi ezakhona ubalekela ugcina kwehla wenyuka noma usufa olokwehla wenyuka nje uyangapha uthunzima uye ngapha ugcina uthi uyogcina ugcwele indlela uyaqala ukuhlangana nendoda engasifuni isithembu ogcina ingapha uxakekile uma uyindoda uyayibalekela i-challenge kanti i-challenge ithi ungayibalekeli i-challenge yomuzi isolve ngoba njengoba ubaleka umshiya umama yilento uyale othi ubheka le abeyifaka indoda uyifaka emzini kabani le nto wakho ngengathi sefaka indoda kwenzakalani emandleni ami nasesithunzini sami sekulimela ingakho ke bengabe isithembu nje inkinga yesithembu ithi mayibaleka indoda iqethe isolve problem kanti iyayidala iproblem ifuna uyibheka into yakho ubotho mama urongo 1 2 3 mbeke endleleni mama umsindo ufuneki ngo 1 2 3 mbeke endleleni bengabe seqhubeka enza hayi lento into yakini kahle lento leli iconsi lakini lento kulungile angaliphazamisa iconsi kodwa li right ngoba lakini ulenze ukini ngoba lakini shuthi uyamxosha umxoshi umnika indawo ephephile yokwenza izinto ngendlela akhuliswe ngayo hayi unakoshwa umuntu umdaqasha umuntu ingakho neculo bakushaka kuthiwa sizungambulali ungamushaya ubekwehlula buyiseleka kusho njalo ungambulala wamshaya mawusubulala awusolve uyenza ibe worse exactly man okay yabo hayi esayidini nami ngiqedile ngicabanga ukuthi nombukeli obekubukela uzizwele nginelisekile mina ngiyabonga kwamukele ngiyabonga mfethu wami siyabonga Magejageja Prophet siyabonga kakhulu siyabonga 079
813-0260 inamba kakhe ngibhaka leyo mawufuna ukodwa umakhanda khanda noma ufuna nje ukubuza. Mhlazofika ke isikhathi la ngizoke ngihlole khona ngizolisho ilanga nje ngizoke ngihlole ngalo base ngihlola ngiyofuna nifone ngobuningi benu ngobe ngithi qaqa inkinga yami anguthathi u3 minutes mangihlola ngifuna isikhathi mangihlola kodwa mangabe ngizohlola kulayini hayi ngiyozama ke kulayini mangihlola ukuthi mhlawumbe ke kulayini ngibashaya ko3 minutes no 1 minute ngoba vele usukuphendula leyo nto leyo yabo futhi mangizohlola ngidinga nje ukuthi ngime endaweni right ngingene emotweni noma ngime esihlahleni sami lesiya ngiyabonga kakhulu bye bye.